good morning. Feeding time for our little cutie. Look, oh, very hungry, oh. Ay, wait. Ay, nahulog po. Sorry, man. Oh. Yee! Aray ko! Ang bilis naman. Ay. Oh. So, pwede pahinga ka muna after 2. Oh. Yee! Galing. Ay, nagwal siya. Ito pa. May dirty, oh. Snowy, diyan ka lang. Ay. Puro.